Kaingi thini wa kilungu cha mukato kunikileke laki mathangu ni kyokoni cha umundi ne thangu ya Daily Nation ne thangu ya The Standard na tuyambia ne thangu ya Daily Nation mauvo alama nengetwe uito thini wa page ambe ni mauvo makonetie Marjan Hussein Marjan ula indi ACO wa nzama ya unyuvani na mivaka IEBC na ula IEBC itangasie kwi iyo wiyo kanano wiki na kuivetanga ofisini na ula uivetangie miaka yake 5 itanamba kuthela ya ilite kuthela mwaini wa karatu mwakani tuendete na indi ikulela yukulwe ithangoni ye ivatomeka akethiwa ati ya nundu wa undu unaendeye na kuvangithia maundu maunyuvani wa mwaka tuendete wa ngilili miongweli na mwonza mavwasi maendeye kwa ulikwithanguni ya kana na ya katano ya Daily Nation. Wavuangi maningetwe uito thini wa page ambe ni mauvo makonetie undu a Kenya na muno alamekala nthi cianza methitwe mayasya ilovia sio kwisela kambuni cia waki wa nyumba ila sithitwe itangasithia mauvo masio kwisela muno mitandaoni ya mikomokaniliye na indi mundu amiona enthi cianza haiye ilovia mbingi avikie kwaki wa musi na itina wakwisa kuoka yuka kwithia vaikindwa na kimwe cha ende ya kana nyumbani cia kiwe na yavikia kuthela na indi ve ando ma kambuni kwa thukanira mawetetwa ba na kateo wa kambuni imwe ila siethitwe ikonanwa na kilengesi ki ve George Buru ulani wa mwene kambuni wa Mizizi Africa Homes Limited ve Egidio Kinyanjui Managing Director wa Wilson Homes Limited, Patrick Thuo wa na Kenny Director Wilson Homes Limited, Victor Musia akeno Director kambuni nyosu wa Wilson Homes Limited na David Kanyi ula na keni mwene wa emwe amelati ya nyumba isu sithitwe i maikenga enendi nimeumakia musi na mayema kwisa kumakia twithindi ni wa page ya Kelly ni mauvo measekana yukoti nula simithithia serikali ya Kenya yambaye kwikithia kana ni atho wa musele wonthe ula wemetwe ni aimi mavandi ya Kenya mbe wa kwete musele onge kuma nthi cianza ni no akwitha aimi kuma isione ila siema musele kibo kisio chamwe ya Bura Aero Nyatike Bunyala Kunja na Kano kwithwa indi mailalamika serikali itaende na kuweta musele mwingi kuma nthi cianza na kutuma wo indi utakwata andu makuthowa na indi nicho kitumi koti umisie mwamulo o kwikithia kana serikali kamba kuthowa musele usuo nthe wa aimi evandi ya Kenya itanamba kuwete musele ungi kuma nthi cianza dini wa ithango ya gatatu ya Daily Nation mauvo manengetwe uito ni mauvo makonetie ukani wala umiwe ni vengi munene vandi ya Kenya CBK kukonia andu ala methitwe maise ovya mala maitomea noti cianthi ya Kenya kana mbeza cianthi ya Kenya bala wana twikie kana novathukanu na meao na kitumi kinene undu akwitha noti sundu yokonzwa ciethiwa iyanangika na ito na kwitha itekala ivinda yasa uno celete itha iyekala na indi nukani ula umiwe na muno kabinanika twelekele muthenyani wa Valentine ulani wo andu ingi manenga nae malama muthemba o na indi oyu CBK ya cietha nwendo seu ya ila ila ya wo no tila ya mbesa wakwatikana withiwa utona kwobwa 3 kana baini wa ngilile usini kwena na meao ya penal code mwakani wa 1963 kwa windi the one bangite kuseovyela kana kunenganela ikithia kana tia mbesa thini wa Valentine ya mwako ndugese kwiyithila kotini twithindi ni wa page ya kana ni wobe mavwasu ma Marjan Hussein Marjan ulai CEO wa IEBC no lauminie kutia wia na indi kwena na balwala wandikiwe ni IEBC ni kana mekie kwikala nthi na mewe na ni kana ebetange obisini ni kana tuibikie bindani yake ya kutia wia withie IEBC ni kwatete CEO ngi na maundu ni maende tena mbe na muno kuyumbanisia unyuvani wa mwaini wa nyanya mwakani twendete wa ngilile miongweli na mwonza ovo asu
no maendeye thini wa page ya katano mailetie undu Marjan wa likile utongo-ini kuma mwaini wa kadatu mwakani wa ngilili miongweli na ile na indi 8 alitemedana manaratu miongo kenda na kenda nikana tamu yake idele na yatona okurinio ingi na kuende na utongo esia IBC tasiyo kwa ilungu yengi ya miaka 5. Dini wa page ya dhandatu ni mauvo makonetie mwa Nicola Wende na ukusi wa katikati wa Kenya kumanone tambia serikali ya kwenda kudhosia yandasi ayo ya kilungu cha 15 la yana kila kende ni wa kampuni wa mekoma kanilie wa Safaricom na hini modanyani wa iyo NND ma ilovi ni medhi wana kikalo cha 10 mawoni na vala amumo metekelanile na Wende kedhio su ateo masia mbunge ni yailete useuvya miao ya kuikide kana ilovia sio nde ilati sio kwatikana kuma udhosia ni wa yandaisu kana shares isu ilane billion maana ile na ina nisi atumeka kwa muvango ula ivangi twenola ni muvango waki maende waki miako kana infrastructure na indi ve isikalo nitwa igwe isione siku lokanyo ta kwangelekani webisa wiki to bawa mu yumbe wa aina moi Benjamin Lagat endini wake kalo cha 10 mawoni va kauntini ya Masako. Tidini wa page ya Monza nibowe mavo asuma ondo Kenya methi etwa maivenwa ilovia mbingi kwisela kokengwa na muno ala mende sianza kana nime yake wa nomba na maisa ko kama yethi ya nomba itadhala kana ithe kandei ite na nomba ona imwe tina kwitha maitie ilovia mbingi. Dini wa page ya nyanya ya Daily Nation mavo ala manengetwe uito ni mavo measekana hospitali mbingi sia serikali kwa oyu ina ndawa sia kubanga usiei na kilindukela kiedeta ukono monene kwa mwaito na monomono betueka kanaki chumani tunakwitha mautethio maingi kumandi sianza na mono USAID mautethio smart lilwe na nimuma na tethea sia kwithiwa na ndawa isu sia kubanga usiei na kwa oyu mwaito ingi kwithiwa maende na ukunika betueka kana hospitali mbingi sia private sievethia silingi maana ile ni kana mwaito makwate ndawa imwe sia kubanga usiei. Tidini wa page ya 10 ni mauvo makonetie chama cha UDA na indi kilaki baniye kutwa isia unyivani wa isio siandwane na indi kumudhanya ni wa umondi president no kwithiwa na kikalo na ateti ngili 10 na ile manaratu miongo 53 alama onanitie Wendi wa kwenda kukitivela siku wazokanyo na chama kicha UDA unyuvanini wa mwaka 20 na indi kuyana na livoti ile nangani ni chama kini kana andu yana yemwe miongo na kenda meenda kukitia ugavana ndini wa county miongo na Monza kumaanisha kana isione mbingi ni watu wanekaba kethe wana kura sia mchujo ni kana kunengania ticket andu maana ile miongo Monza na kenda namo meenda kukitia kivela cha Senate andu maana to miongo ile na itatu meenda kukitia kivela cha women representative andu ngilie mu maana to miongo Monza na ile namo meenda kukitia ibila sia uyumbe kana MP angilie mwe maana na miongo 5 namo meenda kukitia ibila sia UMCA na indi asu then ingilie 10 na ile maana to miongo 5 na aratu President William Ruto ayasekana kino jo chama chambe kwithi wanandu aingi ala meonanitie Wendi wa kwenda kuungama nacho. Dini wa page ya 11 ni mauvo makonetie Minisa Muveani wa Kisomo Julius Ogamba na India sekana ni mamini ya kwika ukunikili yolo wa skulu sia chati na tongo imama skulu ala medhitwe mainengane utalo wa sia na itevo na India sekana no kwithi wa aima weta na o skulu isune sieva na matambia maibikia na kuose wa kutrika dana weta inamba yanata ilango ye yaseni kwa tienze kesia kana inamba nene mono ila yikitwa ya manibwa matevo na skulu itevo ni kana maskulu makwate ilovia kwisla wala niyo wa capitation kana ilovia ila siria wa inengwa maskulu.
katuni ka muthenya ni wa mundi ka Daily Nation kendini wa page 13 na indi ka connectie utiulo na umiwe ni koti yulo wa ataima president maondo ni meko thukanyo na indi koti no naminie kwa sekana atayasu molotetwe owathukanu na miao na indi baiba soletwe katuni kamwe ka musili makwani ende na penzitwe maima na bena siongosia mwe mataima umelete bau ende na makoneya maliki imani byo nondo aende na kwa siakana miao ni yelete kila cha ile teidha kibo na indi ni mana imanasio ka kotini kuliana na utiosu na koti no kwatili ile ingi kana atayasu molotetwe obathukanu na miao na mailete kwithi wabo ni kwitha president na andwa ingi alama ile teidha maimota maunduni me kivathukanio ithanguni ya The Standard mavala manengetwe uito ni mavome asekana president yothio muyewe Uhuru Kenyatta no vikie na kuthayo cha ngwatanio ya Azimio ndini wa ombano lona twaiwe kwigwa kwa mbelelia wiyo na vala manolo tile mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithiwa newe mutongoi wa ngwatanio ya Azimio na mabetanga Junet Mohamed ola na keniwe onai mwandiki ngwatanioni isu na mekia mwandiki onge mawasi maendeye ndini wa page ya kana na hindi ni tambila kuoneka ta ya kwenda usovya ngwatanio ndumu ya kusindana na President William Ruto unyivanini wa mwaka 2010 ndini wa page ya keli ni mauvoma konetie Grammy Awards kana ilasi ya waitwa iwanikana kutuba andwa inge alamendi ni mnomono wa maundu ma entertainment na vetwe kana uneni mwingi wa andwa su withi wewe yolo wa undondi ya America yithitwe inyamasia andwala maumite ndingi na kuthamia ndisu ainge mayelesia uthatuo nondu wa undu iseso yu yotwaiwa dini wa page ya karatu ni bobe ula ukanio umiwe ni venki monene yulu wala meuseubi mala ma ilovia ya sekana ni meubikia kose wa matambia maki miao na indi ni itambila yone kaziyete ukono kwa andwala methi tuemendini wa biasale ya useubi mala ma ilovia na balawe tuekana musini wa ilovi kuseubi wa ilazi mwe notona kwewethwa ona bakubi ngili 10 ni kana jibikiye kusewa na ndini wa ilaje mwene ubanga ngilia na imwe ngili miongo 3 kana ngili 15 na indi ange mebidia da wenda ilaya ngilia na imwe uyeba ngili 5 wenda ilaya ngili miongo 3 uyeba ngili 3 na maana 5 aendaniti lakini ukanyo ni umiwe iteka kana kuni kwananga mbeza siandia Kenya na kutuma itekala ibinda yasa dini wa page ya kana ni bobe mavoasu ma Azimio kuthayo chwa ingi na vala indi ni nautavia kana Kalonzo Musyoka ni wao lotilwe kuungamia chama cha Azimio Junet Mohamed abetangwa ata mwandiki wa ngwatanio isu na valameki ye Karoli Omondi na indi kuyanana na ofisi wa mwandiki wa siama sia kiureti John Cox Lorion Konou nikana no wiki na ukwata wendekethio wa Azimio ofisi ni kwake na indi alangi maybe kitandini wake Kalokiu ni wamwe na Kalonzo Musyoka ula governor wa county ya Kitui Charity Ngilu ula wa director wa chama cha Jubilee Raphael Tuju mwandiki wa chama cha Jubilee Moitalel Olkenta kati wa Tongoi Angi dini wa page ya katano na boni bowe mauvo Marjan Hussein Marjan kutia wea dini wa nzama yonyuvani na mivaka IBC kwiyo wiyo na indi maukule maingi kukila ni bato nekaba kedha kusukumia kwa ngwatano ya olei ebetange neko kutumie ebetanga kanani chaukila kitumie osa itambe juu dini wa page ya dhandatu ni mauvo sekana koti nuleani lengi na kwa ila inatongwa koti taima president mayanda maende na wia Evo Joseph Boynet David D Edward Kisiangani Monica Juma kati wangi alaindi koti nabikia kwa sekana molotetwe ovathukanu na miao
Thini wa page ya Mwanza ni mauvo makoneti matambia la Kenya ivikiyete thini wa kusubia mwaithuluko lakini betwa kana kini kitona kuwete ukono hitina wa kwitha kumbukie kana kambuni wa koko ula withitwe uiseubia maiko ma kutumia mauta muthemba wa bayo ithano na methitwa maitumiwa muno ni nyumba kana ni misi ya ukwati munini. Kambuni ucio kana nuna vikiye na kuvingwa na kutia andu mbe wa mana Mwanza matena mawia na Kenya mbe wa milioni 1.3 namo matiwa matena kindu mauta ma kutumia ndini wa maiko asumatho wetu ma koko na indi na maiko mana naika kwa wingi kauntini ya Ilovi, kauntini ya Masako na kaunti ingi siandhi ya Kenya. Thini wa page ya nyanya ni mauvo maelete monyao la wikumbelete isikuthokanio siandhi ya Kenya na muno isiolo balituka kana ene ndini makunikite muno vamwe na indosio na vala indi serikali kuendeka isisio ilambumo kana asal regions ni kana mavikio nengwa liu na kutethewa kukitana na nza. Thini wa page 10 ni mauvo measekana wakili omwe kwa isitwa Rogers Monda nwendie kotini kusikata serikali ayenda ivikie kwikia miao ya kulunga sekta ya bodaboda itina wa kwitha antwa yingi ma bodaboda mayiko na nyana siko sio bathoka na miao takubibia esililwa masio siko kanyo kwithiwa maitwa isia siko sia kuna masia ene ndiki mwe ondumwe na kwithiwa maibibia ngali ila muno sia kwa tambanga kana sia kongana na omwewo na indi mkuyana na wakili Rogers Monda enda serikali wiki na kusevya miao ya kulunga indi sekta ya bodaboda na be miao yendekethetwe na inge maliana nayo na indi be usio kulunga ne kana okethia kila mundu ne wati ya miao. Thini wa page 11 mauvo makonetie chairman na mwene kivila wa kambuni wa Kevian ula withia wa uiso vya juice mamwe na kiwi cha kunywa Kimani Rugendo na indi nuendie kotini wayo lovyo kana kotini enda athi kotini wayo lovyo kana Supreme Court thini wa ikwani ila meukusanisia kitheka ena muno moko wa uma wa nthia Britain Sheila Loveridge yulo wa kitheka kimwe kikuya kiswani na India sekana nuko iko chini wa Supreme ni kana court yusu ubikia na kutua ikwani yu katuni kama thanyani wa mondike ndino wa page 12 na indi kakoneti ngusaniso ila siumelete sia kinando cha NSSF na indi kasoletwe ngalikwe mwako kwandikitwe government kana serikali be mondo katikati employers kana lamandi kana na indi na ke employer kuoko ni akwete mundu kana muthukumi na indi uwandikana you squeeze I squeeze serikali ya bini yola wandikana na ke ibini ya muthukumi kuoni kuona nyakana etha serikali ni kwenda utila Ilovia mbeange sia NSSF ekuma kwa athukumi employer na kende itikila akuithwe muiyo kwa uno wao lile musala wa muthukumi kiwini kisa utoneka omwene nthi ende yana ubiniwa na kwiana na mwandi mkutana wa ngwatanio asia masia athukumi Kotu Francis Atwoli yasia kana FKE kana yola ungamea andikani nwende na ukenga Kenya yolo wa rate sunzao sia NSSF yasia kana FKE ni ailete kuelezea Kenya kana oundumet klamati Ilovia singevete no gumakethiwa na evindesio mamina kutia wea wena kuoni waku wiliata kaboka tilwa mbingio yuwithi wana evindesio wa thiomo ya wea kana kaboka tilwa tunini we sao tukwata tuyo tunini wa mina kuthiomo ya wea kicho kimathangoni kyokoni cha umundi kwati thangwilo kwenda ni kana wisome kwa ulikunduka thivasa ni tusiokethetie vamwe na mwenu witu kyokoni cha umundi tuinanensia maundu makonetie wa kanza ni kwitha umundi ni muthenya wa kanza ndi yonde nye nita wa Robert Mutu.